Haka khandai tarik ujun ar hajar akusau ko solat parish kala rakhe kerpang ya kado untuk berkhutan ujisu haka balang senang mau hati ke bahap apo ko solat parish haka nika seni las dang shua da kamas berkhut bala pembenta da i Reverend Father Leo Yalbo i balong ru i parish priest jong ko solat parish haka jingasen ranlang jong i assistant parish priest i Father John Paul Imsan haka jingadong lang ki brother ki sister ki katikis ki lang bak balang jong ki balang senang baper ki long kumi long pa ki kun samla bat ki heb barit bat kunju ki pat ringet jong kane ka balang senang mau hati hi barok away bat lapan kot ya kane ka sengi baker pang jong ka dolmet bakut tam ujisu da ka jingane sakramen bala ai dai parish priest i Father dia yabor parish priest ka solat. Yalunglang hagaliga sui manaimu yau dei ugulapan pau yang tinggi kecunggu yang ini beriu kata bau pani neu panitu yang ada jong kada nu play om kada nu beriu umbangi osgo naga jingkui kabaniko kadulur ka badak daga jingi kadulur ka badak daga jingi snai kadulur ka badak daga jingma kadulur ka badak daga jing ai daga benta joni kubre kasmi burong jong kadulur paputam ka jong Yesu ada Indonesia kadai menstri body gitu ke bola pengkre atau ke bola pule yang dijing pule mendadak sui juga sui prime ada sui double dan pule yang dijing pule kemudian juga sui prime dari pule yang jing pule kemudian sui body ketung ke kalendar malam mendadak